Usong keno jong ka dorbar ki klit nong senshar ka ri nyautrap uba F kharshiyeng manda ka sngi ka arpsantrik unailar ahjar arpuar ulai thu babun ki nong shong shnong ha ki thain khaput kira khnyom ya ka sarkar jilla na mar bakla panha bi ki shnong ka jong ki sha asam habakran be ki nong tho khubor uba kharshiyeng uloong ba hakani ka jing pen bet put jong kini ki artli ki jilla lingba kita ki regional committees ka sarkar jilla kla deban khotlang ru ye ki dorbar ki hima hakate ka jing pen bet put Nukong shua pi accept ni makadon khasistis, kadon khasistis. Kanat li khasistis, haka constitutional mechanism menta apa schedule kidan arpusan li. Tinggi empat ya pendap hi gijing yakran. Haka ta kadau kadon ka instrument of accession, but ka annex agreement. Ka bangala pertama ta la punsdem. Ba ka sokar India ka gijing bakli juk sokar India ban penbet shua ya ka tai gijing yete. Bara kamdon ka tai gijing ya penbet. Te kani kalau kumbe penbek ki DC arliang ki armamla ki penbek tu sak teng ki jing penbek consistent lada pia penbek ya ka uput asam mekhalia uput consistent udang sakut ya kem apa consistent udah we long kumbe armamla tu temata ki keren ki nong sowai klem khot utrai ya kem long ndang abatai ha ba kham pensuk ka ban syai ya ka khasisti nomor pidi ban khot ya ki trakam banyak keren tito hakawi kali yang pak na sukumen baka sarkar India kala shim yak sinjam ban penbek upu ka push ya ka asam ba mekhala penbek upu do te habak ya ong bani penbek upu kemut uni di upu habang apek ke ka bapa menta na ke ba yo pulit ubor ka long ba don tau puat hakai muyu bodengkong ubah ka asam ka menjur ya kan motan dia kini puat manga bati lada ngasu kambe nga ba ka poi shadu sate sha ying jofi ti pinutre te uni u muyu bomenta ba kikran kamut kadai ko ba upriang u asa ndri tau megalia wasa dan re on the ground part la kita tau puat ude bala betnya kata kandang ya kijing keren ko bapa menagini si te kami kata kami kijing persya ya kata dai te kamot ba ngida don kam ban syong bin pebin ban pe benia mo ya kini ki kot kisla ban yo kijing sya te ngimpat yo ban puli ki report jong ki regional committee ngimpat yo pe kita ki te ngamla ban oi kata ngasu ong tak ni bala da pikwa ban pun be yo pu sam kadon ka instrument accession haka clause 1 kalau ong sya bahkan ni kecil te jungi bakar India kadai ke batang sipor tak hadu undak penbet da kumwe until new modified arrangements have been arrived at between the respective authorities Umar Khasi states dominion of India and the province of Assam lai parti dan haka iwe Suka India ka sarkar Assam baru Khasi state dan dah kisnai ke constitution ki lempurung pak ni ka JT apa constitution tu lah carut dah balai carut ngomong ngirang sa pending dah apsa expand dia tekani ke kot ke batai kendiat mo haki senam ki ba kham shakma kumnu ba ke kun ki khasisti ban paus ke sarkar India tu dan rang bor ban to ban paus ke nomor dam ngilum mi ke par resource mo ban pelso ke amno tu pai ba pendek itu ke dulir te kasyong hak sarkar India memang ini jadi real berdepan hakmat dari India kepada ki sepak miliar no pai ba te ngim kot bor punya kun dak ma ngim kot bor kun dak kowe ni don ni kot bor tang punya kun dak nia berapa juta tak ada hagini benai bladep so ber pintit fi bawat ki bor kan hun sepanjang kila kot ina ban panjumut hakabidi begini ki ki jitip cuma ki sistem dengar masuk ong pulih gitu kuat ngila ada dan dari ku apa kan pihak kuat ki try kam ki hab wan ki sim hakmat banya don lang hakata kaji kan uba kharshiyeng uloong ba ka jingya penbet put hapdeng ka Assam bat Meghalaya kam kut no tang hapdeng jong ki artli ki jilla Hendrai ka haban let chiyeng dor bar thau an parliament jong ka ri India khnang man yo e ka jingya kren ka bashai halor ka ni ka phang ngasuba kata kacingnya penbek wala da piong ba kata phase 1 ka MOU ba da gijing ko mo ta ka de gijing ko ni yi pai ba ke ki yalang ha ki sinong ki ba wo ba ni la lan chaba mo te
kani ka kam kampat long ka bekut ka jimpit cuma nomor ba kani ka kam ka dibelit yang parlimen kadi tangkap parlimen of India kapala angkat pada home ministry ban yang pembek ban notify yang you put jong jalan kani TKI ka ba don kam ta ka long ba ta ka parlimen de ngidon MPM jungi hintu kide ban yang rang ba ban keren ya ka ka badai te kam kampat kot ka kam kananya sa parlimen namta hakari India ngidon ru ka judicial ngidon ka court tala kadang kadang kudu bujing mo ki ban pembek ya kata baru ngidon ka la bandek syaka judicial syaka court oh mengamo arti nada ka yang rampak ka court ka ke ngaptip mo ngalai itu support ke desi council kalarai bandek support yang bisa dan dia adu muta ngapai ya so kala jak nu kata pada kilale paling laknya kali nanti pada kilale apa ya adu kena kala dengan sobat oba namar kidi daki baki ong ginong yada subsidi di no yada do di kita harus di belik support aku karena constitutional body juga support constitution di India te kampat kut ka phase 2 ngau pi tongin ya kelat ban shim ita point iba kani ka kam menjurte ke sokan India ban keren nama mensyang iladon bun iladon ke jinsin syar ke ba ka ju ke parti dai kampoi ke jing ya keren tementa lakumu kumlu kadon ka jing ya keren po mi te henrei kata ka jing ya keren wat ka phase 2 ke bagi ong jing ya keren dai te lada kepen bet bawa upi benda, tadi kita pun put asam Meghalaya ngam ni benar. Namar kita ya kerja put asam juga kasih state. Betul. Kasih state udah u way balong berkongsan tam hakataka jia kerja. Demanu bumi kemat yuto kasih state ngam tip menden tak. Okay. Dan rela dah kumbayat mata tak kaya asam Meghalaya government berka home ministry. Jadi kita pun bagi kita kan ayat kita kerjanya kendung-kendung pada. Kita di administrative arrangements mo uba kharshi yang lapan sengau ru baki hima khasi kidang namar baki asoi barka sarkar India ya ka instrument of accession AOI but kim shimla asoi ya ka instrument of merger. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.